Igitangaza, 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 igitangaza cyabonetse mu rurembo rwa Dawidi, yuko umwana w'umuhungu yavutse ku mwari Mari, yahanuwe kuva kera n'abahanuzi bo hambere, yuko umwari w'umukobwa azabyara umuhungu. Igitangaza cyabonetse mu rurembo rwa Dawidi, yuko umwana w'umuhungu yavutse ku mwari Mari, yahanuwe kuva kera n'abahanuzi bo hambere, yuko umwari w'umukobwa azabyara umuhungu. Azitwusumba byose umuziranenge, azitwa Emanueli, Imana iri kumwe natwe, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye. azitwusumba byose umuziranenge, azitwa Emanueli, Imana iri kumwe natwe, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye. Manzariwe Satana yabimenye ko yavutse, utagota impande zose ngo arebe ko yamuhitana. Injira muri Heroda tuca abana b'abahungu, abana bose arabamara, ashaka mu mwami Yesu, ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa, ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa. Manzariwe Satana yabimenye ko yavutse, utagota impande zose ngo arebe ko yamuhitana. Injira muri Heroda tuca abana b'abahungu, abana bose arabamara, ashaka mu mwami Yesu, ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa, ariko ntiyamenye yuko uwo nguwo ari Imana idapfa. azitwusumba byose umuziranenge, azitwa Emanueli, Imana iri kumwe natwe, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye. azitwusumba byose umuziranenge, azitwa Emanueli, Imana iri kumwe natwe, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, kandi ubutware bwose buzaba ku bitugu bye. mushimiye yabikoze, mushimiye yicaye ku ntebe, igikora ibikomeye kandi yadukijije urupfu. Yesu bwitimanye Yesu n'igihe nta kimwe itaduha, kuko yadukunze cyane nta kintu na kimwe itaduha. mushimiye yabikoze, mushimiye yicaye ku ntebe, igikora ibikomeye kandi yadukijije urupfu. Yesu bwitimanye Yesu n'igihe nta kimwe itaduha, kuko yadukunze cyane nta kintu na kimwe itaduha. Igitangaza, 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 igitangaza,